Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News, umwanya tubagezaho inkuru zitandukanye. Nge Ndimanirari Jacques mu makuru ari kuvugwa ubu ngubu na yuko GK Kayiko uyu nguyu yari umuyobozi wa Skola ya mbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umujinya mwinshi rero wafite umujinya mwinshi aho ari mu birindiro cyangwa se aho yishe mu birindiro bya MONUSCO iguma nyuma yuko umutwe wa M23 waje kuba ufata umujyi wa Goma, ndetse abasirikare bamwe ku rwego rw'igihugu n'abari bayoboye igisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane umujyi wa Goma bakaza kuba bahunga. Benshi bahunganye n'umutwe wa FDLR Wazalendo, FARDC ndetse n'abasirikare bari barimo abasadeke byavugaga ko ari mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu rero GK Kayiko n'umwe mu baje kuba bahungira hariya muri MONUSCO, n'ubu ngubu bikavuga ko ariho akiri, kandi isaha iyo ari yo yose umutwe wa M23 ushobora kuba wamufata amateka, ukaba wamufata amateka rero, ndetse akaba yagaragarizwa itangazamakuru. Ariko uyu mugabo aho ari mu buhungiro cyangwa se aho ari mu bwisho mu birindiro bya MONUSCO hariya mu mujyi wa Goma, yaje kuba avuga ko adashobora gukomeza guceceka nyuma yo kumva cyangwa se yo kubona amakuru yuko umutwe wa M23 ukomeje ibitero rero wafashe Goma ujya Bukavu. Ubu ngubu izindi nkuru zihari nuko uyu mutwe wa M23 AFC M23 wamaze kuba ugota umujyi wa Uvira. Cyakora mu makuru y'ivubanga kuva ku munsi w'ejo, uyu mutwe wa M23 waje gukomereza imirwano mu mujyi wa Walikale, aho binavuga ko ushobora gukomeza ukerekeza Kisangani. GK Kayiko rero nk'umuntu wabaye umuvugizi wungirije wa guverineri w'intara y'amajyaruguru ndetse akayobora n'urugamba mu cyo bita Skola ya mbere, ni ingabo yamaze no kuba uyu mutwe iki gisirikare cyamaze kuba gitsindwa, yaje kubagaragaza ko M23 n'ubundi ikomeje imigambi yayo ifatanije n'u Rwanda mu gusahura amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ababizi neza, igice cya Walikale ni igice kirangwamo amabuye y'agaciro menshi, ndetse benshi bakaba banabihuza n'ibihano ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ababiligi bagenda bafatira yaba bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23, baba abayobozi bo muri abayobozi mu gisirikare cy'u Rwanda, cyane cyane ko ari bo ba master plan w'uru rugamba rw'ibiri kubera ngaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari ibirombero bya Alpha Mine Benz, ni ibirombero byacukurwagamo amabuye y'agaciro na kampani z'abanyakanada ndetse bafatanije n'abanyamerika. Aba rero bose bakaba bari ku gitutu cy'aya mabuye y'agaciro acukurwa muri aka gace, ngo ni amabuye menshi cyane. Ubirigi rero n'abambari babo nyine n'ibyo bihugu bugenda bushishikariza gufatira ibihano abagize uyu mutwe, aho bavuga ko nyine bo nta n'ikintu barwanira, ariko bo M23 akomeje kugaragaza ko ititaye kubigwa ko irwanira ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo barwanira uburenganzira bwabo. GK rero Kayiko ubu ari nyine mu kigo cya MONUSCO, yabaye umuvugizi wa guverineri w'intara y'amajyaruguru, akaba n'umuvugizi wa Skola ya mbere yamaze gutsindwa. Uyu mugabo wihishire mu birindiro bya MONUSCO yakomeje avuga ko iyi kampani y'abanyakanada bafatanije n'abanyamerika nyine ko bijyanye n'umutekano nyine ko umutwe wa M23 ugenda werekeza muri bino bice bya Walikale, ariko ngo icyo kigamije no gukomeza gusahura amabuye ya Kongo. Ibi rero none byaje kuba binahuzwa ko uyu musirikari yaje kuba asaba abaturage ba Kongo, abashishikariza cyangwa se ababwira ko badakwiye gukomeza kwemera ko M23 ikomeza kwirundaho ibice ifata, ari nako isahura umutungo w'abakongomani. Ariko nanone M23 nayo yakomeje kugenda ishinja Leta ya Kongo nabo bafatanya barimo FDLR na Wazalendo gukomeza urugamba no kwanga imishyikirano, ahubwo aribo bakomeje icyo twakwita nk'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse no gukomeza kwanga amahoro, guteza akaduruvayo
kugira ngo iki gihugu gikomeze rero gisahurwe. Ibi rero n'ubundi birakomeza bigendana n'ibindi bibazo bikomeje kugaragara hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa FDLR ukomeje kugira uruhare mu kwica buri wese uketsweho ko umututsi cyangwa se abatutsi, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge ba Wazalendo rero bari gufatanya na Wazalendo. Aha nk'umutwe wa Twirwaneho ufite umuyobozi Komanda Makanika waje kubapfa mu minsi yashize. Ngira ngo abanyamurenge bamaze n'iminsi bigaragambya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri indi mijyi basaba Donald Trump ko yagakwiye kuba agira icyo akora ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero b'Aminembwe na Twirwaneho bamaze imyaka igera ku 8 birwanaho, gusa aba baturage bakomeza banenga umuryango w'Abibumbye ukomeje kureberera ubwicanyi. Ibi ngibi birasa neza na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, aho abantu bagiye bicwa ariko umuryango w'Abibumbye n'ibindi bihugu bakabirenza ingohe. Ni nako bimeze ahangaha Iminembwe ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzirakarengane z'abatutsi mu bwoko bw'abanyamurenge zikomeje kuba benshi, nyamara ibi byose ntibahwema kubyuka. Umuryango w'Abibumbye n'Union Européenne bavuga amatangazo, bashyira amatangazo yo gufatira ibihugu birimo n'u Rwanda. Bamwe mu bayobozi ba M23 bari kugerageza kwirwanaho no kurengera abaturage b'inzirakarengane aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero uyu mutwe ukaba wakomeje kugenda nyine bagaragaza abanyamurenge, bagaragaza ko bari gukorerwa ihohoterwa, nyamara amahanga abirebera. Moyize rero Nyarugabo yaje kuba yongera kubatabariza abanyamurenge bo muri Fizi na Minembwe, nyine avuga ko FDLR iri kubagabaho ibitero kandi ubwicanyi bukomeje kuba bubi cyane, kandi ibyo byose leta ya Congo DRC nta kintu na kimwe ikomeje kubivugaho, ahubwo uwo bita Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, we akomeje kugenda mu mahanga agaragaza ko igihugu cye cyatewe n'umwanzi urimo M23, abayita abanyarwanda bafatanya n'u Rwanda. Nyamara M23 yo ikomeje kugaragaza ko yiteguye, yagiye igaragaza ko yiteguye kuganira na DRC, ariko Felix akavuga ko atazigera aganira n'uyu mutwe. Nyuma rero y'ibyo byose, aho uyu mugabo yagiye anivuguruza avuga ko adashobora kuzabona na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, cyerekana bahurira mu bwami bwo mu ijuru. Byaje kuba bitungurana ubwo Kagame na Felix bahuriraga i Doha muri Qatar, bahujwe n'abarabu babaherwe, ariko M23 iza ndetse mu byo bemeranyijemo harimo kugarura agahenge no kugarura amahoro no kureka imirwano. Ibintu M23 yaje kubivuga ko ibyo Tshisekedi na Kagame bakoze itabikozwe, yo izakomeza urugamba mu gihe batarayumva. Ibi rero byaje kuba ubuyobozi bwa Qatar buvuga ko kuko ushobora kuba bwarakoze ikosa kuba bwaratumiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bugatumira na Tshisekedi, nyamara bukaza kuba bwirengagiza umuzi w'ikibazo ko ari umutwe wa M23. Kwirengagiza rero uyu mutwe byatumye ubuyobozi bwa Qatar buha invitation cyangwa se butumiza mu biganiro, cyangwa se buba bushaka kubanza kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo bumve neza umuzi w'ikibazo. Ni nako kandi izi ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kuvugisha abatari bakeya. Umuhuza Angola nawe wa Angola i Rwanda kwa Joao Lourenço akaba yaraje kuba nawe agaragaza ko atishimiye guhura kwa Kagame ndetse na Tshisekedi, hanini bagahurira Doha muri Qatar, kandi byari biteganijwe ko hari ibindi biganiro n'ubundi ku itariki 18 ubwo Kagame na Tshisekedi bahuraga. Aha rero ibihano byari byavuye muri Union Européenne byaje kuba byiyongera, ndetse umutwe wa M23 uza kubutangaza neza ko utaza kwitabira ibi biganiro. Byaje kuba bipfa ku munota wa nyuma, rero abantu bari biteze ko hari gishobora kuvamo. Nshuti bakunzi ba Iris News, mukomeze mudukurikirane rero, mukore subscribe, mukore share na like kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bibageraho uwo mwanya. Bye bye. Nge mwari kumwe na Narimana Jacques, mukomeze munogerwe n'ibiganiro Iris News ikomeza kugenda ibagezaho.